шаҳвати ман зиёд меша, мега ман мехоҳам ки бо ҳамсарам хобухез кунам. аввалан мега дар Тоҷикистон дар ма якта хона мехарида ному метии, нигаҳ кунен, якта хона дар ному харида метии ва баъдан дар ҳамин Россия хурро ки пушо ки документ бо ҳар моҳ ойлик метии. духтар хеле зибо дар кӯчаҳо қадам мегузоштааст, на ин ки тоҷики узбек, балки русҳо чашмакзанон аз нами духтар медавиданд. ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Бахтиёртиҷӣ. умедворам ки ҳама каса хубак сеҳат саломат ҳастен. бародарони азизу муҳтарам ва хоҳарони азизу муҳтарами ма барои шумо мавзӯи имрӯзара яъне ки ошкоро суҳбат мекунам ва умедвори он ҳастам ки мара дастгирӣ мекунен ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария бинависонен ва дар видеои оянда бошад ҳамин фикру ақидаҳои шумо хонда мешавад. ва касоне ки дар комментария изо мекашен, шарҳ медорен, метавонед дар ватсапи мо муроҷиат кунен, яъне ки бинависонед, дар видеои оянда мо барои шумо ҳатман эълон мекунем. як бандаи худо, яъне ки як мард, як ҷавонмард аз ҳамин федератсияи Россия муроҷиат кард ки мехоҳам зани дуюм гирам. дар зани якумам хона, дар мошин, ҳама чиз, яъне ки таъминай, ҳар моҳа пулша мефиристонам, 5-6 моҳ пас хона мерам, миём, яъне ки ҳамаш 100% мега. аммо мега ман ҷавон ҳастам, ҳамсари ман омада дар Россия зиндагӣ кардан намехоҳам, мега ман ки ҷавон ҳастам, мега ҳар бегоҳ я бегоҳ пас, мега яъне ки шаҳвати ман зиёд меша, мега ман мехоҳам ки бо ҳамсарам хобухез кунам. аммо мутаассифона мега ҳамсари ман Россия омаданро ба кала намегира, мега парту кору борта биё дар Тоҷикистон кор ку, мақсад дар ҳаминҷа бест пеши кӯдакота. мақсад корубори ин ҷавон дар уҷа соз нест, дар инҷа омӯхта шудагӣ, корубор дар инҷа 100%, яъне ки аз шоти Россия бигем, дар усу падару модар зани якум соҳиби ҳама чи ҳастанд ва таъмин ҳастанд. ва ин ҷавони зебо бошад, аз камбудии ҳамхобагӣ будан, яъне ки тақозои ӯро дорад ки мехоҳад зани дуюм бигирад. бародарони азизу муҳтарами ман, ба як хулосае омад, ҳамсараш қати маслиҳат кардааст, ҳамсараш розӣ шудааст, баъдан яъне ки духтар гуфтааст. духтар не инами бевазанҳое ки мисол шу мекунанд, ҷудо мешаванд. ҳаминтари якта гуфтааст. баъдан гӯш кунен, ҷое ки интерес нишай бигем рӯси қати ҳаминтари ҷош омадем. хай як духтар қати через интернет чақчақӣ мешаванд, хеле ҳамсоҳбат мешаванд, иша иш бохабар меша, иш темаи иша, иш темаи иша мақсад, ва мефаҳма ки иниш зангирай, унуш боша шукун. масъалаи асосӣ да меоянд, меган биё хай никоҳ кунем, ина биё бо ҳамроҳии ма зани дуюм зиндагӣ кун. ма мисол шуморо дар нимаи ра ҳеҷ моҳал намепартом ва трам бошад як умр, яъне ки чие ки хӯрдум там ҳамуро мехӯрим, ма тра намепартом, тра дастгирӣ мекунам. мақсад ай духтар дар ответи чӣ мега? мега ки ҷавони зебо, мақсади мо дар Россия омадан маблағ кор кардан аст, аммо не ки шавҳар кардан. нигаҳ кунед, духтар бениҳоят зебо будааст ба қавли худашон. духтар хеле зибо дар кӯчаҳо қадам мегузоштааст, на ин ки тоҷики узбек, балки русҳо чашмакзанон аз нами духтар медавиданд. и ба гуфти духтар худаш. хулосаи гап ки духтар мега ки мада шавҳар муҳим нест, мақсад агар зани дуюм гирифтан бошӣ, мара дар никоҳи худ дароварда бо ма зиндагӣ кардан бихоҳӣ, аввалан мега дар Тоҷикистон дар ма якта хона мехарида ному метии, нигаҳ кунен, якта хона дар ному харида метии ва баъдан дар ҳамин Россия хурро ки пушо ки документ бо ҳар моҳ ойлик метии.
یک خانه در تاجیکستان، خانه‌ای که او میخواهد از پایتخت از 250,000 سومان تا 500,000 سومان. آدما 10 سال 20 سال آمده کار میکنن، خانه خریده نمیتونن. این دخترک برای یک نکاح کردن خانه طلب کرده ایستاده است. میفهمین؟ یعنی که زندگی را نمیخواست است که صاحب خانه و در شود. یعنی که نکاح با پول ایواز کرده ایستاده است. خودش نکاحش و تن و توش خودش با خانه فروخته ایستاده است. ما به همین خیلی بیوزنها و همین خیلی دخترها چی گفتنیم؟ ما مقصدی بیوزنها دختر رو از شکردگی فرقیت مردم بفهمه. شما خفه نشین. کسانی که همه خیلی دل نیت دارن، همه طریق فریب کنیم، میگن خانه درش بگیریم، ایسی کنیم اوسی کنیم، خلاصه خمونه بقوت کنیم، چرتش کنیم، بعد بگردیم. این نه در دینی مبینی اسلام توغری میبیوید و نه در دینی کافری توغری میبیوید. اگر او که زن بگیره، مثال با پول و مال اگر بخواه زن بگیره، همین جوان خیلی خدا ترس است، خیلی آدمی با تقواست، 5 وقت نمازش رو میخواند و کمبودی این جوان چی بود که هر شب مثال نمیتونه شهوتی خودش رو داشته نمیتوند. یعنی که به قول حاضره گویم در شب شیطان میزنه، میگن که اونم تری میشده است. خیر که در آخران این دو جوان با هم گفتگوی تلفنیشان دیگر گرم نمی شود، آسته خنک شده، با هم جنجال کرده رضای دیس می شود، میگیم جدا می شوند. تمام. پس این جوان با ما مراجعت کرد، گفت که اکا یوانی همین خیلی سیتواتسا در غلطیدگیم نخواد که همین خیلی دنیا شده باشه و همین طریق آدم ها در روی زمین وجود داشته باشه. من خیلی فکر کردم، گفتم همین ویدیو را کنم نکنم و بعدا در یک قرار آمدم گفتم دیو خیلی چی شوه نشوه میکنم. مقصد در چی بود؟ مقصدی ما اگر مقصدی خدمت برای شما گویم، کار این دخترک، کار این اپامان، کار این خواهر ناتوری بود و خداوند به این فکر و عقیدهش ایره هیچ محل نمی بخشه. زندگی را فروخته نمی شود. زندگی نکاح این شما بازیچه نیست. پگه یا فرزند تولد کن میکرد اگر با میگفت که حق فرزند من اینی قسم میشوه. توبه کردم خدا. دوستان عزیز مهربان من، فکر و عقیده اختون را بنویسونین و لایک پدیلیت سره فراموش نمیکنیم. شیروی نر مردایی که زنی دویم زنی سیوم میگیرین، سلوها اویله یکم خودتان را تأمین کنین و بعدا از دمی اویله دویم شوین. بهترین شخصیت میشوی و بهترین انسان در نزد خداوند میشوی. هیچ محل ترا بنده تعریف نکنه، ما خداوند خودش دیده است. با همه خدا حافظی میکنیم تا ویدیوی آینده باشه. با کانال بختیار تیجی بودن را فراموش نکنین. الله یار و مددگارتان تا ویدیوی آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.